қуллаи Исмоили Сомонӣ яке аз қуллаҳои кӯҳҳои баланди Тоҷикистон аст. нуқтаи аз ҳама баландаш 7495 метр мебошад. дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ номаш қуллаи коммунизм буд. қуллаи Исмоили Сомонӣ дар ҳудуди Тоҷикистон дар асри 20 ин қуллаи кӯҳӣ ба мавзеи сайёҳии кӯҳнавардӣ мубаддал гашта яке аз минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. соли ҷорӣ бо супориши роҳбари давлат, пешвои миллат муҳтарами Олӣ Раҳмон, зери сарпарастии ҳукумат ва Кумитаи рушди туризм аз ҷониби Ассотсиатсияи шӯрои рушди туризм ва ҷалби ширкатҳои маҳаллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон экспедитсияи байналмилалии кӯҳнавардӣ бо фатҳ намудани қуллаҳои Исмоили Сомонӣ ва Евгения Корженевская баргузор карда шуд. аз пойтахти кишвар ба наздикии ин минтақа метавон ба воситаи чархбол рафт. баъдан аз ноҳияи Лахш тариқи автомошина то мавзеи Девшар рафтан имконпазир аст. аз мавзеи Девшар оғоз мегардад сафар пиёда. аз ҳама нуқтаи сайёҳии кӯҳнавардӣ дар ин минтақа маҳз қуллаи коммунизм ки аз соли 2000 номи қуллаи Исмоили Сомониро гирифт маҳсуб меёбад. чуноне ки қаблан иброз доштем, баландии қулла 7495 метрро дар бар мегирад. он соли 1928 дар давраи экспедитсияи илмии Шӯравии Олмонӣ ки он давра номи қуллаи Сталинро дошт, кашф шудааст. соли 1962 бошад, ба он номи қуллаи коммунизмро гузоштанд. 2 сентябри соли 1933 қулла аз ҷониби Абалаков фатҳ карда шуд. қайд кардан ба маврид аст ки то соли 1962 ин қулларо танҳо кӯҳнавардони шӯравӣ фатҳ мекарданд ва аввалин фатҳкунандагони хориҷӣ ин англисҳо мебошанд. сайёҳон ва кӯҳнавардон ба он ҷо тариқи тайёра ё чархбол дар муддати 30-40 дақиқа расонида мешаванд. новобаста ба мушкилиҳо ва хавфу хатар, сайёҳони кишварҳои гуногун ба ин ҷо меоянд, то ин ки аз зебогиҳои ин минтақа баҳравар гарданд. Горы, они плохих людей, они не терпят. Если они и бывают, то они буквально один сезон и пропадают, больше ты их не видишь. А здесь встречаются люди со всего, значит, земного шара, и плохих людей в горах нету. Конечно, люди, встреча с людьми, и это у нас происходит, ну вот большие горы, буквально один раз в году, весь отпуск посвящаем горам. Целый год ждем этот выход, значит, ждем встречи с друзьями, ждем горных вершин. махсусан дар даврони истиқлолият ин минтақаи сайёҳӣ хеле рушду нумӯ ёфта диққати сайёҳону кӯҳнавардони тамоми ҷаҳонро ба худ ҷалб кардааст. ҳамасола сайёҳони хориҷӣ барои аз ин зебоиҳо дидан кардан ба Тоҷикистони мо ташриф меоранд. барномаи сайёҳат ба қуллаи Исмоили Сомонӣ хеле фаррох аст. он тақрибан 27-28 рӯзро дар бар мегирад. Мы семейная пара с Украины из города Киев, Кривошеев Сергей и Татьяна Кривошеева. рӯзи аввал албатта пешвозгирии меҳмонон аз фурудгоҳ сурат мегирад, баъдан ҷойкунии онҳо дар меҳмонхона. в Таджикистане первый раз, в принципе, потому что мы были в Азии, в Узбекистане, в Киргизстане, вот, Киргизии тогда еще, да. Вот, а в Таджикистане первый раз, поэтому здесь нам первый раз, и вот это все мощные эти горы, конечно, они впечатляют. Вообще это как бы давняя мечта вот побывать в больших горах на семитысячниках. Это еще как бы вот у меня, по крайней мере, мечта молодости.
Но мечты, они должны как бы Сбываться. сбываться. И вот они потихонечку сбываются благодаря Господу Богу, наверное, нашему желанию. дар рӯзи дуюм сайёҳон ба майдони Москвин расонида шуда, дар таваққуфгоҳ ё худ лагери қуллаи Исмоили Сомонӣ ҷой карда мешаванд. рӯзи сеюм шиносоӣ бо минтақа ва омодагӣ ба фатҳсозӣ. Очень много людей, которые увлекаются горами, они отличаются особенным характером. Очень много интересных людей, очень много различных взглядов, вот, которые, с одной стороны, объединяют, и с другой стороны, показывают тебе совершенно другую сторону жизни. Есть мнение, что это болезнь. Мы все больны горами. Ну да, и так тоже. Эта болезнь не вылечивается. Поэтому каждый год мы из Сибири собираем рюкзаки и едем в горы погреться. рӯзи чорум ҷараёни мутобиқшавӣ дар қуллаи Воробьёв ва дар баландии 5300 метр кӯҳнавардон шабро рӯз мекунанд. Горы-то серьезные. Памир, Тянь-Шань. Здесь же самые северные семитысячники. И это самые серьезные горы. И поэтому все сюда и едут не только жители бывших стран Советского Союза, но и иностранцы. Вот если сейчас посмотреть в базовом лагере, там 50% иностранцев, если не больше. Люди знают об этих горах. Горы знаменитые, все пытаются приехать сюда, взять их в свою копилочку, положить и, опять же, получить снежного барсика. рӯзи панҷум фатҳи қуллаи Воробьёв дар баландии 5691 метр. рӯзҳои шашум ва ҳафтум истироҳатӣ маҳсуб меёбанд. дар рӯзи навбатӣ, яъне дар рӯзи ҳаштум, ҷараёни мутобиқшавӣ барои фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ сурат мегирад. ҳамчунин расидан ба лагери рақами 1. ҳаракат бо қисмати рости пиряхи Валтер дар майдони чархболнишин сурат мегирад. Я заболел там в горах. Я был на 5100, там начал 12, потом пошел на 5300, и там заболел. Но за моими, как то есть по-русски? Легкие. Легкие. И потом мне помогли люди из Норвегии. Они спускались мне на дул. Мне не надо было сходить. Я пошел сам с 300 на 100, и там уж потом немного не было. Не надо мне не было сходить сам. Они пришли, посмотрели, мы прибыли контакт с бейскампе. Того контакта не было через радио, и потом спускали. Но с 2 часов на 11 часов в ночи. Но много было, много часов. Не дыхать тяжко. дар рӯзи нуҳум ҳаракат ба лагери рақами 2, ки дар баландии 5600-5800 метр ҷойгир аст, ҷараён мегирад. ин қисмати хатсайр аз ҷиҳати техникӣ он қадар душвор нест ва сайёҳон дар ин қисмат аз чоҳҳо ва кӯпрукҳои барфин мегузаранд. Давно уже возникла мысль посетить поляну Москвина и сделать это именно пешком. Вот. Потому что до этого уже был опыт. Мы были, например, также на Инельчеке в лагере. Также пешком дошли. Вот. И, соответственно, собрались втроем и пошли сюда. Да, это дает хорошую акклиматизацию. И вот мы вчера пришли, и сегодня уже готовы идти дальше, в общем-то, на 6000. Вот. Главным образом за этим мы пошли пешком.
Ну и, конечно, маршрут, он достаточно красивый. Да, вот мы шли 7 дней, и вот представляете, 4 перевала, реки, какие-то переправы наводишь, решаешь какие-то вопросы. И вот идем, ледники, скалы, и представляете, попадаем вот на эту райскую поляну. Здесь пруд, огромный лагерь. Но это было очень такое впечатление положительное. Встреча была очень теплая, гостеприимство восточное. Очень хорошо. рӯзи даҳум кӯҳнавардон ба лагер мефароянд. рӯзҳои 11-ум, 12-ум рӯзҳои истироҳатӣ. қайд бояд кард ки баъд аз 3 ё 4 рӯзи ҳаракат ҳатман ки бояд 1 ё 2 рӯз рӯзҳои истироҳатӣ бошад, зеро барои омода кардани худ ва лавозимоти худ кӯҳнавардон бояд фурсат дошта бошанд. дар рӯзи 13-ум ҳаракат ба лагери 1 дар баландии 5300 метр сурат мегирад. Но я коллегированный из города Тарту, Эстония. И я здесь второй раз на этом поляне. Первый раз был в 86 году. И тогда был поход, а сейчас хотим попробовать вот этот пик там. Шамани. Первые дни голова болела немного, а это нормально. Это я немного думал, что хуже будет, а сейчас все нормально. рӯзи 14-ум ҳаракат ба лагери 2 дар баландии 5800 метр. рӯзи 15-ум ҳаракат ба лагери 3 ки дар баландии 6100 метр ҷойгир аст сурат мегирад. субҳи барвақт ҳаракат ба қуллаи дусара шурӯъ шуда, дар ин минтақа хатсайр нисбатан мушкилтар мебошад. дар ин минтақаи хатсайр кӯҳнавардон то 6-7 бандро истифода мебаранд. Дорогие альпинисты, приезжайте все на прекрасную республику Таджикистан. Здесь имеются прекрасные горы, прекрасная природа. Пик Шамани является самым высоким пиком бывшего Советского Союза. рӯзи 16-ум ҳаракат ба лагери 4 дар баландии 6900 метр. агар барои фатҳи ин минтақа қувваи кӯҳнавард басандагӣ накунад, барои идомаи ҳаракат метавонад таваққуф намояд дар баландии 6400 ё 6700 метр. Мы альпинисты приехали на Корженевского коммунизма. Я хочу снежный бас сделать. Уже был на Хантегре и Ленине. Ну и на этом году 2 хоры, на второй году победа остановился. бояд қайд кард ки рӯз аз рӯз ҳаракат барои кӯҳнавардон вазнинтару душвортар мегардад. рӯзи 17-ум дар ин рӯз ҳаракат ба баландии қуллаи асосӣ ва кулминатсионӣ 7495 метр сурат мегирад. ин минтақаи ҳаракат мушкилиҳои худро албатта ки дорад.
баъди расидан ба фатҳи баландии 7495 метр кӯҳнавардон худро ба ҳадаф расида меҳисобанд. яъне баъд аз чанд рӯзи ҳаракат паси сар намудани роҳҳои басо душворгузар онҳо ба қуллаи баландтарин бо номи қуллаи исмоили сомонӣ мерасанд. Красиво и голова болит. Ну, не знаю, что-то в мозгах творится, когда вот дойдешь, что такое счастье на вершине. Мучаешься вот ради этого момента счастливого. И потом там, конечно, очень красиво. Наверху там вообще красота. На любых горах, когда снег начинается. ҳаминро қайд бояд кард ки мешаванд ҳолатҳое ки на ҳама кӯҳнавардон қулларо фатҳ месозанд. баъзеашон аз нисфи сафар бо сабабҳои бад ҳис кардани саломатии худ ва дигар сабабҳо ҳаракатро қатъ месозанд. инчунин баъзан вақт ба ин вазнинӣ тоб наоварда кӯҳнавардон ба ҳалокат мерасанд. рӯзи 18 кӯҳнавардон ба лагери 2 дар баландии 5800 метр мефароянд. акнун қайд бояд кард ки баъд аз рӯзи 17 оҳиста оҳиста қисмати ба поён фаромадан сурат мегирад. дар рӯзи 18 чун гуфтем кӯҳнавардон ба лагери 2 дар баландии 5800 метр мефароянд. дар рӯзи 19 ба лагери асосӣ мерасанд. рӯзҳои 20 то 25 ин рӯзҳои эҳтиётӣ дар ҳолатҳои бад гардидани вазъи боду ҳаво пешбинӣ шудааст. Mama, take this batch of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama, take this batch of me. I can't use it anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knock it on heaven's door. Knock, knock, knock it on
heaven's door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Yeah. рӯзи 26-ум албатта сайёҳон ба шаҳри душанбе расонида мешаванд. ҷойгиркунӣ дар меҳмонхона, сайру гашти шомгоҳӣ дар кӯчаву хиёбонҳои хеле зебоии шаҳри душанбе, хариди тӯҳфаҳо сурат мегирад. My name Anto from Indonesia, and we interest to climb to the Korzenievskaya and Ismail Somoni. This our commitment, me and Susanna, to celebrate our club for 50 years of the club of mountain club in my country. Then we celebrate with the climb to the both mountain, Korzenievskaya and Ismail Somoni. Я альпинизмом занялся достаточно давно, в 1968 году первый раз в горы попал. Первый раз вот в район пик коммунизма я попал в 1977 году и первый раз поднялся на эту вершину. Ну а потом бывал в разных районах, поднимался на Эверест, на К2, без кислорода. Ну а здесь на Памире, я еще раз повторюсь, просто такое уникальное место. Я бывал и на Тянь-Шане, там много очень гостей вот наших стран бывшего СНГ собирается. Но там более суровые условия, более длинные подходы, более холодно, более неустойчивая погода. Вот. А здесь это просто жемчужина Памира и очень привлекательное место. Если его как следует подготовить, то здесь гостей будет гораздо больше. рӯзи 27-ум аллакай меҳмонон, сайёҳон, кӯҳнавардоне ки аз ин зебогиҳои бемисли тоҷикистон борҳо дидан карданду боз мехоҳанд ташриф биёранд, бо як ҷаҳон таъссурот душанберо тарк мекунанд. чунин минтақаҳои зебо ва дилнишин албатта дар тоҷикистони азиз хеле зиёданд ва яке аз ин минтақаҳои хеле зебо махсусан барои кӯҳнавардон, барои дӯстдорони ин навъи варзиши экстремалӣ, ин фатҳи қуллаҳои кӯҳҳои осмонбӯси Помир мебошад. сол то сол шумораи кӯҳнавардону сайёҳон ба ин минтақа хеле зиёд ба чашм мерасад ва қайд бояд кард ки сайёҳон аз тамоми кишварҳои ҷаҳон ба ин ҷо меоянд. бешубҳа тоҷикистон дар самти туризм ва сайёҳӣ хеле рушд кардааст ва қайд бояд кард ки барои боз ҳам бештар ҷалб намудани сайёҳон ба ин кишвар ба минтақаҳои гуногуну зебоманзари тоҷикистон бояд кӯшишҳои зиёд кард. тоҷикистон макони обҳои мусаффо, кӯҳҳои сар ба фалак кашида ва манзараҳои нотакрор аст.